So makaron may igsoon update sa atong lakaw karon na mission ta og Libertad. Nya napamirog bais sayo sa Kabuntagon. Kay diri mi mag-abot. So na natong mga kaubanang pastor sa under sa mission with Reverend Ma. Nya mo pay pag-abot sa ato ang missionary. So na sila dito ga sakyanan, duha ka sakyanan ang ato ang dala tungod kay mission kini. Ug duha ka area ang atong pag-adtoon dito sa Busilak, Barangay Busilak ug sa Barangay Nasunggan. So unang-una Busilak ta mag-una karon, dayon pagkahapon adto ta og Nasunggan. So kini atong pag-adtuan dito kauban ni pastor sa Punisias ninong nako sa March of Faith. Nya mao po'y gisimbahan sa akong pamilya dito. So salamat kay sa Ginoo nga ikatulo dugay ni kay pastor kadua ay ikatulo ni siya nga higayon nga bisita mi dito mission mag-evangelism at the same time medical mission o doon na po tayo mga ginagmay nga mga gasa nga ito pong ipambit dito sa mga kaigsunan sa Barangay Nasunggan ug Busilak. So God bless.